Salibonani hlobo zami, siyadibana njalo kuloleli viki. Lokho sixoxa ngendaba yethu esasuka la kudala. Kodwa ke lizakholo sesibange emaphethelweni nayo ukuthi sifake esihlothini sayo. Sizame ukwehlukanisa imbambo lomgogodla. Sizame njalo ukubana sihlube indlubu ekhasini. Ngilethemba lokuthi lapho likhona seliphethe insiba zokubhala lengwalo ngoba namhlanje siza kubamba indaba eqhakathekile labafundisi bami laba babili. Umfundisi uMpofu OB lo mfundisi uCK Mpofu, mina ngumfundisi uNdlovu. Bafundisi wena nabalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lakuyona le iviki okhulumayo ngumfundisi uMpofu uCK. Salibonani balaleli. Siyalamukela ehlelweni lethu lale iviki. Sengathi inkosi ingaba lathi nxa siyafunda sindawonye. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Sikhuluma ngecebo lesindiso ngemifanekiso. Yes. Lamhlanje sikhangela ukuthi uJesu ungaphi. Kuvike phela sikhulumile balaleli zakhumbula ukuthi sithethi na uJesu esuka la wayangena endaweni engcwele lapho umhlatshelo wakhe wezono umuntu wonke ovumayo amukeleka khona. Sisuka lapho siya ngaphi? Siyabonga. Namhlanje ke sifuna ukukhangela indaba yesikhathi. Ukuthi kathesi uJesu sikhuluma so ungaphi njengoba sokhulunyiwe. So isisekelo sethu ke nguDaniel chapter 8 iverse 14. Yikho lapho esigcile khona kule iviki. uDaniel chapter 8 verse 14 ngizayifunda lapha. Ithi yona sathi kuso kuzaze kube yizikhathi ezingamalanga ayinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu bese kuhlanjululwa indlu engcwele. So esikhiwa ithona unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. So lapha sibonani indaba yesanctuary sikhumbule ukuthi ioriginal isezulwini le emhlabeni yayingumfuziselo. Njalo ku sanctuary emhlabeni indlu engcwele yayihlanjululwa ngosuku lokubuyisana endaweni enjani engcwele kanye ngomnyaka lapho kwangena khona umpriest onjani omkhulu. So namhlanje sifuna ukukhangela ukuthi kathi isanctuary yasezulwini ukuhlanjululwa kwayo kuzaqala nini. Ngoba iBhayibheli lithi yona kuzaqala ngemva kwamalanga ayinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 2300 days. Uzananzelela ke ukuthi uGabriel esekhulumile ku chapter 8 verse 14. Ungafunda chapter 8 verse 27 uDaniel uthi yena wafeyinta wagula kasazwisisanga lokho kwakhulunywe ngubani uGabriel. Kodwa ke kazange lahla ithemba ngoba wayekwathi indaba le iqhakathekile. Yikho ke ku chapter 9 kaDaniel, Daniel 9 verse 2 to 3 sihlangana lo Daniel esekhuleka ecela ukuzwisisa kubani kuNkulunkulu. Ngemva kokukhuleka kwakhe uDaniel laphana ungafunda uchapter 9 iverse ngu20 lo 21 iyasitshela ukuthi uGabriel wenze njani waphenduka. Esephenduka uGabriel uchapter 9 verse 22 uGabriel nxa efika kuDaniel uthi Daniel sengiphendukile ukuzokuchasisela ukuzokwenza wenze njani uzwisise indaba yipi leyana 2300 days ngoba wafeyinta phela wagula kawusayizwanga. Yikho ke ku chapter 9 useqhubeka ke echasisa. Ukuhamba njani ke khonapho? Sikhangela njani iminyaka leyo? Siyabonga. Iminyaka leyi ungalalela evesini ithe yona days. Kodwa ke thina siyithatha njengeminyaka. Lokhu sikuthathela eBhayibhelini encwadini kaManani ngu14 verse ngelika 34. Sibuye futhi sithathe encwadini kaEzekiel ngu4 iverse ngelika 6. Uzananzelela ukubana ke esiphuma lakho lapha siphuma ukuthi khona ilanga elilodwa limele umnyaka owodwa. So la amavesi nxa sesiwahlanganisa uzananzelela ukubana ke kulapho kuphuma khona ukuthi i2300 days lezi zisipha i2300 years. Yiyo umthetho le principle esizabe sisebenzisa ekuchasiseni lesi prophet. Siyabonga mfundisi ukuchasisa ukuthi sikufumana njani leBhayibhelini indlela esibala ngayo inombolo lezi. Ngithemba balaleli liyalandela libhala phansi ngoba abanye siyabaleke emaklasini inombolo kodwa ke singesabi baza kuchasisa abafundisi. Nxa sesisuka lapho bese sithini? Siyabonga.
engcenye singagcizelela lapha ngifundisa ukuthi abalaleli nxa sesiqalisa lapha kahle athathe ipen. Athi ipen lapho khona sibili ubhale phansi. Ngoba ngizabe ngincedisa ukudwebe enye indawo lapho kuyenza ukuthi nxa sisiyaphutsha ubusuyibambile. So thatha ipen yakho le paper lakho ubudwebe. Now asigijimeni siye lapha ku Daniel 9 verse 24. uDaniel 9 verse 24 usesitshengisa ke ukuthi kathi vele iminyaka le engu 2300 le iqalise ku10 vele kuhamba njani. Isisinika ke okucacileyo lapha. Uverse 24 uthi yena amaviki angamachumi ayisikhombisa uNkulunkulu uwamisele abantu bakini lo muzi wakini ongcwele ukuba kuphele ukwenza okubi lezono emva kwalokho kuthethelwe izono. So iBhayibheli lapha iyasitshelani isisitshela ngamaviki angamachumi ayisikhombisa 70 weeks. Amaviki angamachumi ayisikhombisa la kuthiwa aqunyiwe kumbe ayingcenye yeminyaka le engu 2300. So kuthi ukuthi 70 weeks lezi zingcenye 2300 days njalo sikubambe phansi khona lapha. So umlaleli ungabhala phansi ukuthi 70 weeks iqunyiwe phakathi kwe 2300 days. Right, nxa usubhale phansi lokho sesifuna ukudinga ukuthi njengobana kuyi 70 weeks kungamalanga amangaki. Antu uyibona indaba. So nxa ungamaviki angu70 kanje iviki ilamalanga amangaki 7. So nxa iviki ilamalanga angu7 kuthi nxa sesifuna wathi amaviki angu70 alamalanga amangaki siyathi thina 70 times 7. So wena bhala phansi uthi 70 weeks times 7 uza imates yakho wampana ungayitshaya kuhle uyathola 490 days. Right? Nxa uthole 490 days sikhumbule ukuthi umfundisi uMpofu usincedise ukuphi lapha ukuthi ilanga elilodwa ngumnyaka onjani ohodwa. So ukuthi 490 days lezi iminyaka engu 490. So ukuthi phakathi kweminyaka engu 2300 kuqunywe iminyaka engu 490 ephiwe amaJuda yibo kuthiwa ngabantu bakini nxa ukhunywa lo Daniel. Abantu bakini baphiwe umusa njengesizwe esikhethiweyo. 490 years lezi zingaphela bengaphendukanga kusho ukuthi umuso wabo njengesizwe uza kwenziwa njani uza kuvalwa. Ivangeli selisiya kwabezizweni. Yindaba esiyibonayo lapha. So kahle sesibambeni la usubhale phansi ukuthi kule 70 weeks times 7 ezingu 490 days ezingu 490 years iminyaka. Ngezabo bani ngezamaJuda. Umusa wamaJuda njengesizwe. Right. Kodwa umbuzo osukhona ukuthi manje ziqala nini i490 lezi. Ngifuna futhi ukuthi sibambe ukuthi i490 lezi njengoba ziqunywa phakathi kwe 2300 ukuqalisa kwe 490 yikho futhi ukuqalisa kwani kweminyaka engu 2300. Siyibambe kuhle khonapha. Lapho ukuthi idate lapho uqalisa khona i490 years yiyo futhi idate okuqalisa khona i2300 years. That's right. Ngoba i490 ingcenye e2300 iqunywe khona pha. Iqunywe khona pha. Ngesikhiwa kuthiwa cut off. Right. Nxa sikhangela lokho ngifuna ukuthi abalaleli sikhumbule ukuthi abadala kwesinye isikhathi kudala babengakwazi ukuthi 19 izibani bani. Babekhuluma ukuthi ngomnyaka lwana kulentete eziningi. Ngomnyaka lwana wendlala. Antu yabo. So indlela leyo yokubala iyasebenza futhi eBhayibhelini. Ungafunda lapha uverse 25. Alright. Uyasitshela ukuthi Daniel 9 verse 25. Uyasitshela ukuthi sizabona ngani ukuthi iminyaka le isiqalisa. Ithi yona lapha ngakho ke yazi uqedisise ukuba kusukela ekuphumeni kwelizwi ukuba kwakhiwe futhi iJerusalema. So lapha iBhayibheli sisinika isimiso esokuthi iminyaka le isiqalisa nini ukuyibala. Libethele isikhonkwane. Akuthandabuzo. Asicabangele. Kodwa iBhayibheli iyasitshela. So kutshengisa ukuthi singakhangela kumbali yeBhayibheli umnyaka lapho kwamenyezelwa khona ukuthi iJerusalema kayakhiwe kakutsha yiwe siqalisa ngawo ini amalanga lawa kumbe iminyaka le ngu 2300 siyibala sisuka khona. Siyibala sisuka khona. So eBhayibhelini ungakhangela uzathola ukuthi idecree kumbe isimemezelo esaba lamandla kakhulu ukuthi iJerusalema yakhiwe kakutsha ngesenzwa inkosi okuthiwa nguArtaxerxes. Ungafunda uEzra 7 verse 12 lo 13. So isimemezelo leso senziwa sakhulula amaJuda ngokugcweleyo ukubana babuyele baye kwakhe iThempeli. Senziwa ngawuphi umnyaka leso simemezelo? Ngomnyaka ka 457 BC. Yikho lapho esenziwa khona leso simemezelo. So kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi iminyaka engu 2300 iqalisa ngo 457 BC. Sambelayo.
Yes. So iqalisa ngo457 BC khonapho. Sesibonile ukuthi ekuqaliseni kwayo kuleminye ehlechunwe phakathi i490 years. Eyiyo ezafika lapho kuvalwa khona umuso wamaJuda njengesizwe. Right. Ngifuna abalaleli bayibambe kuhle lapha. So suthatha ke usiba lwakho ubhale phansi ukuthi sudweba umzila usuka esandleni sakho senxele usiya kwesokudla. Ekuqaliseni ngapha kwesenxele subhala 457 BC. Usufaka ukuthi yikho lapho esiqalisa khona ukubala lapha. Then ungadweba umzila uyefika esenta kwepage yakho ube susima khonapho ube sufaka usuphezulu komzila wakho usubhala 490 yes. Sifuna ukwazi 490 eziqalisa ngo457 BC zisiyafika nini ziphelela ngapi because sifuna ukubamba singakafiki kodwa khonapho uchapter 9 verse 25 usesitshela futhi enye indaba eqhathekileyo lapha uthi yena nxa uqhubeka lapha kuze kube sekufikeni kogcotshiweyo ongumbusi kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa iJerusalema lizahlala lakhiwe okwamaviki angama-62 lilezi indlela lemifolo yamanzi sokukhulunywa lapha ngezikhathi ezimbili kodwa kuyisikhathi sinye iqala nge7 weeks ibisisithi 62 weeks sikhiwa amanye amabhayibheli athi 3 score but kodwa ngolimo olulula yi62 weeks plus 7 weeks okungamaviki amangaki angu69 so sisuka u457 BC singafaka 69 weeks siyafika kogcotshiweyo uMesiya uJesu ekubhabhathizweni kabani kwakhe yikho sikhona lapha so kuthi ukuthini ukuthi kusukela ngo457 BC kungaba le69 weeks siyafika ekubhabhathizweni kukaJesu kodwa futhi omunye umbuzo okhona sokumele siucazulule i69 weeks lezi ngamalanga amangaki yikho sifuna ukuchazisa khona ubeka ngamalanga yes sesithi 69 times 7 futhi indlela esiyenzileyo leyana so bhala phansi futhi uthi 69 times 7 uthola ngaki 483 days esesikwazi ukuthi khathesi 483 years antu uyayibona indaba so kusitsho ukuthini kusitsho ukuthi kusukela ngo457 BC singathatha 483 years siyafika ekubhabhathizweni kukabani kukaJesu ngo-AD 27 right so ukuthi uJesu wabhabhathizwa nini AD 27 yikho lapha agcotshwa khona njengoMesiya yikho lapha isithi yona ngemva kwamaviki ayisikhombisa lamaviki angu62 plus 7 siyafika kogcotshiweyo uMesiya uJesu so ukugcotshwa kwakhe kubhabhathizwa kwakhe ngo-AD 27 yikho lapha agcotshwa khona seqalisa umsebenzi wakhe ebhabhathizwa khona phana kuMateyu 3 verse 12 sisiya ku17 lapho sibona khona umoya engcwele usehla usesimweni sani sejuba lo baba ekhuluma esithi le indodana yami engithokoza ngayo yikho lapho esiyibamba khona nxa sisuka lapho ke mfundisi Phofu ngiyabonga mfundisi so sesihlephuna iviki eyodwa eseleyo phakathi kwamaviki lawana angu70 so iviki eyodwa yona leyana sisebenzisa futhi khona ukhana esikezi okuke kwacaswa ngumfundisi uMpofu ukuthi iviki sesithi times 7 so sithola iminyaka engu7 ungaya kuDaniel ku9 verse ngu26 lo27 ibisikutshela ukuthi phakathi kwaleyo viki uza kuqunywa waqunywa njani ke uJesu ngokubethelwa esiphambanweni kulapho ke esibonileyo khona ukuthi sifika ku-AD 31 ngoba ihafu ka7 ngu3.5 so ke ebethelwa esiphambanweni wahle wamisa imhlatshelo yonke leyana eyayimkhomba yena esebethelwe ke esiphambanweni ke laphana uJesu siyakwazi ukuthi ngemva kwalokho wavuka ngemva kokuvuka kwakhe waqala waya kuBaba waphenduka wabuya wanyukela futhi wayangena endaweni engcwele ukuyakwenza umsebenzi wokusincengela so ukubethelwa kwakhe ukuqunywa kwakhe ngu-AD 31 okuyi 3.5 years kuyabe sokuseleke ezinye i3.5 futhi years ukuthi kukwane i7 years so nxa sesizithatha i3.5 years lezana zisuka ngo-AD 31 siza kuyafika ku-AD 34 ku-AD 34 ke lapha sihlangana lesehlakalo esiletha ekucineni i490 years leziyana ezikade sikhuluma ngazo ke zaphela njani ke zaphela ngokukhandwa kukaStephen ngamatshe u-AD34 lokho sikuthola encwadini yemsebenzi ngo7 ivesi ngelika 54 usiya kwelika 60 kulapho kwavalwa khona ke umusa ebantwini besiJuda endlini kaIsrayeli
umusa ke sokumele ucaphakele emhlabeni wonke kodwa ke kungathi ukuthi amaJuda sebevalelwe ukuthi njengomuntu nxa ekhethile sengeza kasindiswe kodwa umusa wabo njengesizwe wavalwa khonapho ngokukhandwa kaStephen ngamatshe AD 34 Hey, nasindaba balaleli. Sisuka lapho bafundisi, isikhathi sesingani sesihamba sesisiya ngapi? Siyabonga. Sikhumbule ukuthi sidinga ukuthi uJesu ungapi khathesi. Siyabonga. Encenye ngamafitshane. Sisuke ku457 BC. Yes. Sathi 69 weeks sa ku AD 27. Yes. Lapho Jesu wabhaphathizwa khona. Sisuka ku AD 27 sa ku AD 31. Lapho Jesu abethelwa khona. Sisuka ku AD 31 sa ku AD 34. Lapho umusa wamaJuda ovala khona ukukhandwa khona uStephen. Okuphela khona ini i70 weeks 490 years. Khathesi umbuzo usikhona manje ukuthi ukuze siyefika ku1844 sokusele iminyaka emingaki. Right. Nxa sesikhangela lapha sesizathi thina 2300 years minus 490 years. Angithi siyakhumbula iphinde futhi mfundisi. Yes. Sithe thina 2300 years minus 490 years ngoba sikhipha le eyabekelwe eceleni amaJuda. Ephele ngobani ngo-AD 34. Andu uyayibona indaba. So singakhipha yona leyani 490 years ku2300 years. Isichiya ngasisala le 1810 years. Nxa sesele le 1810 years sesifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi vele i2300 years iphela nini. Siba kwazi njani? Imath yona lapha siba kwazi ngokuhlanganisa lapha esicine khona uAD 34. Angithi sicine i490 years siphele ngoAD 34. So sesifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi kathesi ukuze siyeqeda sifika nga sesingezelela leyani enyakade sele ngaphandle i1810 years. So singathi AD 34 plus 1810 sesisiya ku1844. Iphinde kancane mfundisi ukuzizwakale. Alright. Sithi thina sifuna ukuthi njengoba sicine ku490 years ngo-AD 34. Ekuvalweni komusa lona wamaJuda njengesizwe. Sase siyikhipha ku2300 sasala lo 1810. So sesifuna ukuthi sikuhlanganise ukuze siyefike ekucineni kwe2300 years. Sesithi 1810 plus AD 34 equals to 1844 AD. So ukuthi ngemva kuka1844 indlu engcwele iyanjani iyahlanjululwa. Sesibuyela lapha esikale khona. Sesibuyela lapha esikale khona ihlanjululwa njani indlu engcwele. Ko-Israyeli umpristi wayengena endaweni enjani engcwele kanye ngani ngomnyaka. Kodwa kwakungumfuziselo. uJesu umpristi omkhulu ke ngo1844 wangena endaweni engcwele mhla ka22 October nxa sesifunda indaba ye Day of Atonement sizabona ukuthi wangena mhla ka22 October okuyikho ukuhambelana losuku lwe10 kunyanga yamaJuda okwakusenziwa khona iDay of Atonement. 22 October idate yankhona icacile. So wangena uJesu ke kusukela ngo22 October 1844 usikhuluma kunje kathesi so usendaweni engcwele. Yikho lapho enza khona umsebenzi wakhe wokucina ekusindisweni kwabantu esincengela njalo esenza ukwahlulela okuthiwa yi-investigative judgment. Ukwahlulela kokuhlolisisa kokucubungula ukuze labana abavuma izono zabo ziyahlanjululwa amagama abo agcinakale encwadini yokuphila ezulwini endaweni engcwele. Kodwa labana abalileyo bangala umusa uze uvalwe uJesu uzaphuma endaweni engcwele. Angavela aphume uyathi olungileyo kahlale elungile umubi kahlale njani emubi. Indaba iyabisiphelile. Balaleli siyabonga kuvikela izayo sizakhuluma kakhulu ngendaba yokuthi uJesu indaba yokuhlolisisa amabizo ethu ngamunye akwenza kathesi. Ke sizaxoxa ngakho kakhulu kabanzi. Ngithemba ukuthi inombolo kaziliphicanga. Abanye bathi wona sezisifica futhi inombolo eBhayibhelini sazibalekele esikolweni. Ngithemba kaziliphicanga izinombolo kodwa ngokuzama ukuthi sifike ekuboneni ukuthi uJesu ngaphi kathesi. Ngicela ukuthi ngithi mina kungenzakala okunye kukukhuthile ufuna incazelo inombolo zocingo 0718 444 196 0718 444 196 WhatsApp. Nxa uchaya ucingo i-cellphone number 0786204000 0786204000. Bafundisi asithini indaba ezinhle. Zithini indaba ezinhle. Abantu bathi basikhuluma ngezinombolo sithini?
ngamafutshane indaba ezinhle indaba ezinhle zithi sikhuluma kanje Yeah. kulo mpriest omkhulu omele mina omele wena Aha. umele ukuthi nxa uvuma izono zakho zihlanjulwe zithethelelwe ube mhlophe njengoboya bezimvu. Siyabonga. Indaba ezinhle mfundisi. Siyabonga mfundisi. Isikhathi sokuthethelelwa lokuhlanjululwa kwezono zethu kukhathesi. Ngoba uJesu wenza umsebenzi wokugcina endaweni engcwele. Balaleli sizayiphinda njalo njengoba ndishilo lindaba sigubhe ngokuqhakathekileyo lokujula kwayo lokujiya kwayo kuvikelizayo. Cela ukuthi sihlangane ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga inkosi lomusa lothando kayiligcine size siphinde sihlangane njalo. Njengoba ngitshilo nxa ulombuzo kumbe ufisa ukuthi sikuthumele lezi zifundo iviki ngeviki thumela umbiko wakho kunombolo eziphiweyo. Inkosi belani, inkosi ligcine, inkosi libusise. Siyabonga. Salibonani zihlobo zami, siyadibana njalo kuloleli viki. Lokho sixoxa ngendaba yethu esasuka la kudala. Kodwa ke lizakholwa ukuthi sesibange emaphethelweni nayo ukuthi sifake esihlothini sayo. Sizame ukwehlukanisa imbambo lomgogodla. Sizame njalo ukubana sihlube indlubu ekhasini. Ngilethemba lokuthi lapho likhona seliphethe insiba zokubhala lengwalo ngoba namhlanje siza kubamba indaba eqhakathekileyo labafundisi bami laba ababili. Umfundisi uMpofu OB lo mfundisi uCK Mpofu, mina ngumfundisi uNdlovu. Bafundisi wena nabalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwakuyona le iviki okhulumayo ngumfundisi uMpofu uCK. Salibonani balaleli. Siyalamukela ehlelweni lethu lale iviki. Sengathi inkosi ingaba lathi nxa siyafunda sindawonye. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Sikhuluma ngecebo lesindiso ngemifanekiso. Yes. Lamhlanje sikhangela ukuthi uJesu ungaphi. Kuvike pheliyo sikhulumile balaleli zakhumbula ukuthi sithe thina uJesu esuka la wayangena endaweni engcwele lapho umhlatshelo wakhe wezono umuntu wonke ovumayo amukeleka khona. Sisuka lapho siya ngaphi? Siyabonga. Namhlanje ke sifuna ukukhangela indaba yesikhathi. Aha. Ukuthi kathesi uJesu sikhuluma so ungaphi njengoba sokukhulunyiwe. So isisekelo sethu ke nguDaniel chapter 8 iverse ngu14. Yikho lapho esigcile khona kule iviki. uDaniel chapter 8 verse ngu14 ngizayifunda lapha. Ithi yona sathi kuso kuzaze kube yizikhathi ezingamalanga ayinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu bese kuhlanjululwa indlu engcwele. So esikhiwa itona unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. So lapha sibonani indaba yesanctuary sikhumbule ukuthi ioriginal isezulwini le emhlabeni yayingumfuziselo. Njalo ku sanctuary emhlabeni indlu engcwele yayihlanjululwa ngosuku lokubuyisana endaweni enjani engcwele kanye ngomnyaka lapho kwangena khona umpriest onjani omkhulu. So namhlanje sifuna ukukhangela ukuthi kathi isanctuary yasezulwini ukuhlanjululwa kwayo kuzaqala nini. Ngoba iBhayibheli lithi yona kuzaqala ngemva kwamalanga ayinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 2300 days. Uzananzelela ke ukuthi uGabriel esekhulumile ku chapter 8 verse 14. Ungafunda chapter 8 verse 27 uDaniel uthi yena wafeyinta wagula kasazwisisanga lokho kwakhulunywe ngubani uGabriel. Kodwa ke kazange lahla ithemba ngoba wayekwazi indaba le iqhakathekile. Yikho ke ku chapter 9 kaDaniel, Daniel 9 verse 2 to 3 sihlangana lo Daniel esekhuleka ecela ukuzwisisa kubani kuNkulunkulu. Ngemva kokukhuleka kwakhe uDaniel laphana ungafunda uchapter 9 iverse ngu20 lo 21 iyasitshela ukuthi uGabriel wenze njani waphenduka. Esephenduka uGabriel uchapter 9 verse 22 uGabriel nxa efika kuDaniel uthi Daniel sengiphendukile ukuzokuchasisela ukuzokwenza wenze njani uzwisise indaba yipi leyana 2300 days ngoba wafeyinta phela wagula kawusayizwanga. Yikho ke ku chapter 9 useqhubeka ke eyichasisa. Kuhamba njani ke khonapho? Isikhangela njani iminyaka leyo
Siyabonga. Iminyaka leyi ungalalela evesini ithe yona days. Kodwa ke thina siyithatha njengeminyaka. Lokhu sikuthathela eBhayibhelini encwadini kaManani ngu14 verse ngelika 34. Sibuye futhi siyithathe encwadini kaEzekiel ngu4 ivesi ngelika 6. Uzananzelela ukubana ke esiphuma lakho lapha siphuma lokuthi khona ilanga elilodwa limele umnyaka owodwa. So la amavesi nxa sesiwahlanganisa uzananzelela ukubana ke kulapho kuphuma khona ukuthi i2300 days lezi zisipha i2300 years. Yiyo umthetho le principle esizabe sisebenzisa ekuchasiseni lesi prophet. Siyabonga mfundisi ukuchasisa ukuthi sikufumana njani leBhayibhelini indlela esibala ngayo inombolo lezi. Ngithemba balaleli liyalandela libhala phansi ngoba abanye siyabaleke emaklasini inombolo kodwa ke singesabi baza kuchasisa abafundisi. Ngase sisuka lapho bese sithini? Siyabonga. Engcenye singagcizelela lapha mfundisi ukuthi abalaleli nxa sesiqalisa lapha kahle athatha ipen. Athi ipen lapho khona simele ubhale phansi. Ngoba ngizabe ngincedisa ukudwebe enye indaba lapho kuyenza ukuthi nxa sesiyaphutsha ubusuyibambile. So thatha ipen yakho le paper lakho ubudwebe. Now asigijimeni siye lapha ku Daniel 9 verse 24. UDaniel 9 verse 24 usesitshengisa ke ukuthi kathi vele iminyaka le engu2300 le iqalise ku10 vele kuhamba njani. Isisinika ke okucacileyo lapha. Uverse 24 uthi yena amaviki angamachumi ayisikhombisa. uNkulunkulu uwamisele abantu bakini lo muzi wakini ongcwele ukuba kuphele ukwenza okubi lezono. Emva kwalokho kuthethelwe izono. So iBhayibheli lapha iyasitshelani? Isisitshela ngamaviki angamachumi ayisikhombisa. 70 weeks. Amaviki angamachumi ayisikhombisa la kuthiwa aqunyiwe kumbe ayingcenye yeminyaka le engu2300. So kuthi ukuthi 70 weeks lezi zingcenye ye2300 days. Njalo. Sikubambe phansi khona pha. So umlaleli ungabhala phansi ukuthi 70 weeks iqunyiwe phakathi kwe2300 days. Right now usubhale phansi lokho sesifuna ukudinga ukuthi njengobana kuyi70 weeks kungamalanga amangaki. Antu uyibona indaba. So nxa ungamaviki angu70 kanje iviki ilamalanga amangaki? 7. So nxa iviki ilamalanga angu7 kuthi ukuthi nxa sesifuna wasitha amaviki angu70 alamalanga amangaki? Siyathi thina 70 times 7. So wena bhala phansi uthi 70 weeks times 7. Uza imates yakho wampana ungayitshaya kuhle uyathola 490 days. Right? Nxa uthole 490 days sikhumbule ukuthi umfundisi uMpofu usincedise ukuphi lapha ukuthi ilanga elilodwa ngumnyaka onjani ohodwa. So ukuthi 490 days lezi iminyaka engu490. So ukuthi phakathi kweminyaka engu2300 kuqunywe iminyaka engu490 ephiwe amaJuda yibo kuthiwa ngabantu bakini nxa ukhunywa lo Daniel. Abantu bakini baphiwe umusa njengesizwe esikhethiweyo. 490 years lezi zingaphela bengaphendukanga kusho ukuthi umuso wabo njengesizwe uza kwenziwa njani? Uza kuvalwa. Ivangeli selisiya kwabezizweni. Yindaba esiyibona lapha. So kathe sesibambeni la usubhale phansi ukuthi kule 70 weeks times 7 ezingu490 days ezingu490 years iminyaka. Ngezabo bani? NgezamaJuda. Umusa wamaJuda njengesizwe. Right. Kodwa umbuzo osukhona ukuthi manje ziqala nini i490 lezi? Ngifuna futhi ukuthi sibambe ukuthi i490 lezi njengoba ziqunywa phakathi kwe2300 ukuqalisa kwe490 yikho futhi ukuqalisa kwani kweminyaka engu2300. Siyibambe kuhle khonapho. Lapho idate lapho uqalisa khona i490 years yiyo futhi idate okuqalisa khona i2300 years. That's right. Ngoba i490 ingcenye ye2300 iqunywe khona pha. Iqunywe khona pha. Ngesikhiwa kuthiwa cut off. Right. Nxa sikhangela lokhu ngifuna ukuthi abalaleli sikhumbule ukuthi abadala kwesinye isikhathi kudala babengakwazi ukuthi 19 izibani bani. Babekhuluma ukuthi ngomnyaka lwana kulentethe eziningi. Ngomnyaka lwana wendlala. Antu uyabona. So indlela leyo yokubala iyasebenza futhi eBhayibhelini. Ungafunda lapha uverse 25. Alright. Uyasitshela ukuthi Daniel 9 verse 25. Uyasitshela ukuthi sizabona ngani ukuthi iminyaka le isiqalisa. Ithi yona lapha ngakho ke yazi uqedisise ukuba kusukela ekuphumeni kwelizwi ukuba kwakhiwe futhi iJerusalema. So lapha iBhayibheli sisinika isimiso
esokuthi iminyaka leyi siyiqalisa nini ukuyibala. Libethele isikhonkwane. Akuthandabuzo, asicabangele, kodwa iBhayibheli iyasitshela. So kutshengisa ukuthi singakhangela kumbali yeBhayibheli, umnyaka lapho kwamenyezelwa khona ukuthi iJerusalema kayakhiwe kakutsha. Yiwe esiqalisa ngawo ini amalanga lawa kumbe iminyaka leyo ngu-2300. Siyibala sisuka khona. So eBhayibheli ungakhangela uzathola ukuthi i-decree kumbe isimemezelo esaba lamandla kakhulu ukuthi iJerusalema yakhiwe kakutsha ngesenziwa inkosi okuthiwa ngu-Artaxerxes. Ungafunda uEzra 7 verse 12 lo 13. So isimemezelo leso senziwa sakhulula amaJuda ngokugcweleyo ukubana babuyele baye kwakha ithempeli. Senziwa ngawuphi umnyaka leso simemezelo? Ngomnyaka ka-457 BC. Yikho lapho esenziwa khona leso simemezelo. So kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi iminyaka engu-2300 iqalisa ngo-457 BC. Sambelayo. Yes. So iqalisa ngo-457 BC khonapho. Sesibonile ukuthi ekuqaliseni kwayo kule minye ehlethunwe phakathi i-490 years. Eyiyo ezafika lapho kuvalwa khona umuso wamaJuda njengesizwe. Right. Ngifuna abalaleli bayibambe kuhle lapha. So suthatha ke usiba lwakho ubhale phansi ukuthi sudweba umzila usuka esandleni sakho senxele usiya kwesokudla. Ekuqaliseni ngapha kwesenxele subhala 457 BC. Usufaka ukuthi yikho lapho esiqalisa khona ukubala lapho. Then ungadweba umzila uyefika esenta kwepage yakho ube susima khonapho ube sufaka usuphezulu komzila wakho usubhala 490 yes. Sifuna ukuthi 490 eziqalisa ngo-457 BC zisiyafika nini? Ziphelela ngaphi? Because sifuna ukubamba. Singakafiki kodwa khonapho uchapter 9 verse 25 usesitshela futhi enye indaba eqhathekileyo lapha. Uthi yena nxa uqhubeka lapha kuze kube sekufikeni kogcotshiweyo ongumbusi kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa. iJerusalema lizahlala lakhiwe okwamaviki angama-62 lilezi ndlela lemifolo yamanzi. So kukhulunywa lapha ngezikhathi ezimbili kodwa kuyisikhathi sinye. Iqala nge7 weeks. Ibisisithi 62 weeks. Sikhiwa amanye amabhayibheli athi 3 score but kodwa ngolimo olulula yi62 weeks plus 7 weeks. Okungamaviki amangaki angu69. So sisuka u-457 BC singafaka 69 weeks siyafika kogcotshiweyo uMesiya uJesu ekubhabhathizweni kabani kwakhe. Yikho esikhona lapha. So kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi kusukela ngo-457 BC kungaba le 69 weeks siyafika ekubhabhathizweni kukaJesu. Kodwa futhi omunye umbuzo okhona sikumele siucazulule. I69 weeks lezi ngamalanga amangaki? Yikho sifuna ukuchasisa khona lapha. Ubeka ngamalanga. Yes, sesithi 69 times 7 futhi. Indlela esiyenzileyo leyana. So bhala phansi futhi uthi 69 times 7 uthola ngaki 483 days. Esesikwazi ukuthi kathesi 483 years. Antu yayibona indaba. So kusitsho ukuthini? Kusitsho ukuthi kusukela ngo-457 BC singathatha 483 years siyafika ekubhabhathizweni kukabani kukaJesu ngo-AD 27. Right. So ukuthi uJesu wabhabhathizwa nini? AD 27. Yikho lapha agcotshwa khona njengomesiya. Yikho lapha isithi yona ngemva kwamaviki ayisikhombisa lamaviki angu-62 plus 7 siyafika kogcotshiweyo uMesiya uJesu. So ukugcotshwa kwakhe kubhabhathizwa kwakhe ngo-AD 27. Yikho lapha agcotshwa khona seqalisa umsebenzi wakhe ebhabhathizwa khona phana kuMateyu 3 verse 12 sisiya ku-17. Lapho sibona khona umoya engcwele usehla usesimweni sani sejuba lo baba ekhuluma esithi le indodana yami engithokoza ngayo. Yikho lapho esiyibamba khona. Nxa sisuka lapho ke mfundisi Bofu. Ngiyabonga mfundisi. So sesihlephuna iviki eyodwa eseleyo phakathi kwamaviki lawana angu-70. So iviki eyodwa yona leyana sisebenzisa futhi khona ukukhana esikezi okuke kwacaswa ngumfundisi uMpofu ukuthi iviki sesithi times 7. So sithola iminyaka engu-7. Ungaya kuDaniel ku9 verse ngu26 lo 27 ibisikutshela ukuthi phakathi kwaleyo viki uza kuqunywa. Waqunywa njani ke uJesu? Ngokubethelwa esiphambanweni. Kulapho ke esibonileyo khona ukuthi sifika ku-AD 31 ngoba ihafu ka7 ngu3.5. So ke ebethelwa esiphambanweni wahle wamisa imhlatshelo yonke leyana eyayimkhomba yena. Esebethelwe ke esiphambanweni ke laphana uJesu siyakwazi ukuthi ngemva kwalokho wavuka. Ngemva kokuvuka kwakhe waqala waya kubaba waphenduka wabuya wanyukela futhi wayangena endaweni engcwele.
ukuyakwenza umsebenzi wokusincengela. Yeah. So ukubethelwa kwakhe ukuqunywa kwakhe ngu-AD 31. Yeah. Okuyi 3.5 years. Yeah. Kuyabe sokuseleke ezinye i3.5 futhi years ukuthi kukwane i7 years. So nxa sesizithatha i3.5 years lezana zisuka ngo-AD 31 siza kuyafika ku-AD 34. Ku-AD 34 ke lapha sihlangana lesehlakalo esiletha ekuqineni i490 years leziyana ezikade sikhuluma ngazo ke zaphela njani ke zaphela ngokukhandwa kukaStephen ngamatshe u-AD 34 lokho sikuthola encwadini yemsebenzi ngo7 ivesi ngelika 54 usiya kwelika 60 kulapho kwavalwa khona ke umusa ebantwini besiJuda endlini kaIsrayeli. Umusa ke sokumele ucaphakele emhlabeni wonke, kodwa ke kungathi ukuthi amaJuda sebevalelwe ukuthi njengomuntu nxa ekhethile sengeza kasindiswe, kodwa umusa wabo njengesizwe wavalwa khonapho ngokukhandwa kaStephen ngamatshe. AD 34. Hey, nasindaba balaleli sisuka lapho bafundisi isikhathi sesingani sesihamba sesisiya ngapi? Siyabonga. Sikhumbule ukuthi sidinga ukuthi uJesu ungapi khathesi. Siyabonga. Encenye ngamafitshane. Sisuke ku457 BC. Yes. Sathi 69 weeks sa ku-AD 27. Yes. Lapho uJesu wabhabhathizwa khona. Sisuka ku-AD 27 sa ku-AD 31. Lapho uJesu abethelwa khona. Sisuka ku-AD 31 sa ku-AD 34. Lapho umusa wamaJuda ovala khona ukukhandwa khona uStephen. Okuphela khona ini i70 weeks 490 years. Khathesi umbuzo usikhona manje ukuthi ukuze siyefika ku1844 sokusele iminyaka emingaki. Right. Nxa sesikhangela lapha sesizathi thina 2300 years minus 490 years. Angithi siyakhumbula ukuthi iphinde futhi mfundisi. Yes. Sithe thina 2300 years minus 490 years ngoba sikhipha le eyabekelwe eceleni amaJuda. Ephele ngobani ngo-AD 34. Andu uyayibona indaba. So singakhipha yona leyani 490 years ku2300 years. Isichiya ngasisala le 1810 years. Nxa sesele le 1810 years sesifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi vele i2300 years iphela nini. Siba kwazi njani? Imethi yona lapha siba kwazi ngokuhlanganisa lapha esicine khona u-AD 34. Angithi sicine i490 years siphele ngo-AD 34. So sesifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi kathesi ukuze siyeqeda sifika nga sesingezelela leyana enye kade sele ngaphandle i1810 years. So singathi AD 34 plus 1810 sesisiya ku1844. Iphinde kancane mfundisi ukuzizwakale. Alright. Sithi thina sifuna ukuthi njengoba sicine ku490 years ngo-AD 34 ekuvalweni komusa wamaJuda njengesizwe sase siyikhipha ku2300 sasala lo 1810. So sesifuna ukuthi sikuhlanganise ukuze siyefike ekucineni kwe2300 years. Sesithi 1810 plus AD 34 equals to 1844 AD. So ukuthi ngemva kuka 1844 indlu engcwele iyanjani iyahlanjululwa. Sesibuyela lapha esiqale khona. Sesibuyela lapha esiqale khona ihlanjululwa njani indlu engcwele. Ko-Israyeli umpristi wayengena endaweni enjani engcwele kanye ngani ngomnyaka. Kodwa kwakungumfuziselo. uJesu umpristi omkhulu ke ngo-1844 wangena endaweni engcwele mhla ka-22 October. Nxa sesifunda indaba ye-Day of Atonement sizabona ukuthi wangena mhla ka-22 October okuyikho ukuhambelana losuku lwe-10 kunyanga yamaJuda okwakusenziwa khona i-Day of Atonement. 22 October idate yankhona icacile. So wangena uJesu ke kusukela ngo-22 October 1844. Usikhuluma kunje kathesi so usendaweni engcwele. Yikho lapho enza khona umsebenzi wakhe wokucina ekusindisweni kwabantu esincengela njalo esenza ukwahlulela okuthiwa yi-investigative judgment. Ukwahlulela kokuhlolisisa okucubungula ukuze labana abavuma izono zabo ziyahlanjululwa amagama abo agcinakale encwadini yokuphila ezulwini endaweni engcwele. Kodwa labana abalileyo bangala umusa uze uvalwe uJesu uzaphuma endaweni engcwele. Angavela aphume uyathi olungileyo kahlale elungile, omubi kahlale njani emubi. Indaba yabisiphelile. Balaleli siyabonga. Kuvikela izayo sizakhuluma kakhulu ngendaba yokuthi uJesu indaba
yokuhlolisisa amabizo ethu ngamunye ngamunye akwenza kathesi. Ke sizaxoxa ngakho kakhulu kabanzi. Ngithemba ukuthi inombolo kaziliphicanga. Abanye bathi bona sezisifica futhi inombolo eBhayibhelini sazibalekele esikolweni. Ngithemba kaziliphicanga izinombolo kodwa ngokuzama ukuthi sifike ekuboneni ukuthi uJesu ngaphi kathesi. Ngicela ukuthi ngithi mina kungenzakala okunye kukukhuthile ufuna incazelo inombolo zocingo 0718 444 196 0718 444 196 iWhatsApp. Nxa utshaya ucingo i-cellphone number 078 620 4000 078 620 4000. Bafundisi, asithiyeni indaba ezinhle. Zithini indaba ezinhle? Abantu bathi basikhuluma ngezinombolo sithini? Ngamafitshane indaba ezinhle. Indaba ezinhle zithi sikhuluma kanje kulompriest omkhulu omele mina omele wena. Umele ukuthi nxa uvuma izono zakho zihlanjulwe zithethelelwe ube mhlophe njengoboya bezimvu. Siyabonga. Indaba ezinhle mfundisi. Siyabonga mfundisi. Isikhathi sokuthethelelwa lokuhlanjululwa kwezono zethu kukhathesi ngoba uJesu wenza umsebenzi wokugcina endaweni engcwele. Balaleli sizayiphinda njalo njengoba ndishilo lindaba sigubhe ngokuqhakathekileyo lokujula kwayo lokujiya kwayo kuvikelizayo. Cela ukuthi sihlangane ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga inkosi lomusa lothando kayiligcine size siphinde sihlangane njalo. Njengoba ngitshilo nxa ulombuzo kumbe ufisa ukuthi sikuthumele lezi zifundo iviki ngeviki thumela umbiko wakho kunombolo eziphiweyo. Inkosi belani, inkosi ligcine, inkosi libusise. Siyabonga.